plan ke VPP kamdai ke parti ke ba napori khasi but upra mdi upra khasi la penong di upra West Bengal kani kabangi la lap hadin bangila bishar te kata ke bangala ban kentho habai de bakanika jinglong VPP West Bengal jinglong VPP ka durbula se la benong jongka TMC hapo ri khasi ke di VPP but lada de upra khasi lada de upra West Bengal numshan slam kanang wan phai bang hi kan lada yele menta kum bakalong menta ngin tambun nama kitu kibat hepra kitu kibat kershan VPP kipat ba kila itengku mentah ngatrai kipat ba kin sutu lada kilek syaki ying jong kini ki amalia ke jubab ki ai te kitu kibala yamat ki ong ba kila sutu ke ba demen le akan next MDC election but ngandai le mentah te tambun kan nakalian jungi nomor ba kila yamat lut ki ong der atu kapor badang yong shit ban snap jingruai snow kumba ditang kami ke parti ban penyo ke beneng yo pai ba dai dala yamat ya ke tri kampat ki sutu bang poi syai te kan ni kan pinsai i ke result jong ke VPP de hak MDC election te henry ke VPP kamla ban tri kam Shoko Goro Hills ka don bitang ke TMC ba ke MPP plan ke VPP kamdai ke parti ke ba napori khasi but upra mdi upra khasi la penong di upra West Bengal te kata ke bangala ban kentho habai de bakanika jinglong VPP West Bengal jinglong VPP ka durbula se la penong jongka TMC hapo ri khasi ke di VPP bila itu iki opponent jungi kanam dan jing after PNU but lada de upra khasi lada de upra West Bengal numshan slam kanang wan phai bang hi kan ikut kubol ba nakaliang junim lah penpol sa tong job but la job na taka parti VPP di ba joni de soban ai kublei i kunong job